Hello, Salam. In this video, we will see days of the week. ኣብዚ ቪድዮ መዓልታት ኣብ ሰሙን ዘሎ መዓልታት ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። So here Monday is sunny ማለት እዩ። Tuesday ሶሉስ Tuesday ማለት ካ ሶሉስ Wednesday ረቡዕ Thursday ሐሙስ Friday ዓርቢ Saturday ቀዳም Sunday ሰንበት Let's write days of the week together. እጂ ከመይ ጌርና ከም እንድንፅሕፎም ሓንሳብ ክንርኢና ማለት እዩ። Sunny Sunny Solus ወይ ከዓ Solus ረቡዕ ወይ ከዓ ረቡዕ ረቡዕ ሐሙስ ዓርቢ ዓርቢ ቀዳም ቀዳም ሰንበት ወይ ከዓ ሰንበት ሶኒ ሶሉስ ረቡዕ ሐሙስ ዓርቢ ቀዳም ሰንበት ሶኒ Monday Solus Tuesday ረቡዕ Wednesday ሐሙስ Thursday ዓርቢ Friday ቀዳም Saturday ሰንበት Sunday Monday Sunny Tuesday Solus Wednesday ረቡዕ Thursday ሐሙስ Friday ዓርቢ Saturday ቀዳም Sunday ሰንበት So this is the video on days of the week. እዚ ድራናዮ ቪዲዮ ብዛዕባ መዓልታት ኢና ክንመሃር ፀኒሕና So I want you to practice the way we say the days of the week and the way we write all of them, 7 of those. ልምምድ ንግበር ከመይ ጌርና ነድምፆም ከመይ ጌርና ከዓ ንፅሕፎም ክንለማመድ ኣለና ኣብዚ መፅእ ቪድዮ ይራኽበና I will see you in the next video.